بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدميدك تيوي سلقعدة ساعة ستيك سالس فهي اتريس مي لها السوس إذا كيو كردوس أو من بعدكم مدني جهاد قبل حكم تكابه قدوم سورة البقرة قصتك نوديا أدي ستك نوديا إكك ديت تنمي آية تكابه مري أو من بعدكم البقرة قصتك نوديا تمن آية تكا إكليكم با حكم تكابه قدوم يأتي الله سبحانه وتعالى وحي كرافني وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. ميجي كورين السكسوا آيته الله سبحانه وتعالى هقرام كرم جه ميهم جباها كماني بيان كرم واف آيته تفسير قرم باني كم بيان كف ميتانغا إشارة كراني ميهن وقاتلوهم بيها غرام قران جه ميهم ميهن غرام قراش حتى لا تكون فتنة أي فتنة نوتمتك ويكون الدين لله الدين الله سبحانه وتعالى أوتمتك فلا عدوان إلا على الظالمين أنيا من منوي عداوة تريومك نوي مي آيته تفسير ابن كثير رحمه الله بدال فواني أمر الله تعالى بقتال الكفار. الله سبحانه وتعالى ميات مني كافرنا غرام كرما أو من أمر كرما حتى لا تكون فتنة أي فتنة نوت متك. إذا فتنة مرادك كبات بدالوني أي شركون إجمالك شرك نوت متك. قاله ابن عباس مي تفسير نقول كريفا ابن عباس أبو العالية مجاهد الحسن قتادة ربيع مقاتل بن حيان أدي السدي زيد بن أسلم مي بيبي فراتو مي رأيو مي تفسير نقول قريفا شرك نوت متك ويكون الدين لله دال ويكون الدين لله دين الله سبحانه وتعالى خالص أوتوماتيك الله دين أوتوماتيك بدالوني एक मुराद की يكون دين الله هو الظاهر العالي एक मुराद की एक माने कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के दीन ऐ फालवे मतेरिफावा अला साइरिल अदियान ehenihen deen tawga mat islam deen fiwa mistagun qabul ko ngule ehenihen aqida takai nizam tawge matchak faluwe barware fawa دين كمغا ومتك كما ثبت في الصحيحين أي صحيح البخاري ومسلم وارد عن ابن كثير وبسور عن أبي موسى الأشعري أبو موسى الأشعري قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم ما سؤال كرون عن الرجل يقاتل شجاعة ميهاغ فوريا جوشا ඒනක ප්‍රධාන ෆහුලවානෙක්කමග දෙක්කුමට්ටක අඟුරාම් කුරා මීහායා වයුකාතිලු හමියතන් අදි හමියතු මුරාදකි මීහාගේ රෂු වත අවෂු වත කබීලාගේ දිෆාවග දීනි එබ්ස් විස්තුමෙන්නේති කබීලායක වංහයක නස්සුරු දිනුමට්ටක අඟුරාම් කුරා මීහා ويقاتل رياء ادي دكنتري كما يكون قراميها يا بهيغتو اي ذلك في سبيل الله ميغترين كاكوتو الله مغوا هنغرام قرامي انك مي هنغرام قري انك प्रधान फहलवाने कंदकम्स एने मरोई महीने के नमग इमारत सलाफन कम्स काला बिना सदाफन कम्स काला सरफे सोयदान दुनियावी कम्स का बस अमहम में मिहु हंगराम करे वतनी विष्णुमुगास दीनु के बिस्काल असास एन्नति ए नायकी वके कबीला वके वंगे के नस्र दिन मट्टक हंगराम कुरामीह
ويقاتل ريان ادي دكوبට්ටකස් මේ හංගුරාම් කොකුලේ ඉතින් මේ සුවාල් කුරණි කොබෑහේ මේගෙතරෙන් දැන් අල්ලාහ් මව්ව හංගුරාම් කරමි فأي ذلك في سبيل الله ඉස්වාල් කරව නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම හදිස් කරවනි නිහුරියා එච්චෙන් එෆරා කුරාෆා මස්සල වර සාෆ් කො වාදහ කො එගේනේ මින්ගඩ දෙබ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله الله کے کلمہ فول ماتیوری کو اتمٹکا ہنگرام کرا میہا ایے اللہ مو ہنگرام کرا تیوریا چتی کا دیاسا نہیں گچیس سوال کرو نچوفیا نہیں گچیس ویدان ایک قواعد کی اصول کی ہمیں کی من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله الله کے کلمہ فول الہ کے دین ماتیوری کو اتمک ای مقصد کو ہنگرام کرا میہا فهو في سبيل الله ای اللہ مو ہنگرام کرا میہا ابن كثير يدال البخاري ومسلم روايات ابن كثير رحمه الله يدال وني شرك کے بار دے رہے اذا شرك نتمه بس مراد فون تفسیر کرنے شرك دنیا کو اونن ای شرك ایک نتی کفر ایک دنیا نتی دیو کہ مستحیل کو انمس فتنے نوت میں بس فلو کے مراد کی شرکای کفرای می کنکم کے ابس بار مسلموں کے مچک امیوں کے فتنے امیوں کے بار نفوذ نتی اسلام ہریہا اچک مچ باروے فاڑوے ان اتمٹک ehn din to mihunna ehn falsafa to mihun duniya guluna semihunna ki muslimunge shariat muslimunge deen islam dinuga hukuma bolamba fawa baikamuga umad danden allah mawga hanguram kuras emita shirku netumuge murad shirku netme bastu murad ki asasan mushriko kafara duniya ge netmennu mane ki shirku ge bar emihunge fituna kafarunge nufuz deenabes millatabes mudalabes awolu bintakabes adige dorabes min ebbes waraka lotu mattaka anguram kuras sahih bukhari muslim ge waridun asave umirtu an uqatila an-nas timankale faana amurege be mistaku anguram kuruma hatta yaqulu la ilaha illa allah kiyafu maddande fa idha qaluha e kalima kiyafikam gawanama asamu minni dima'ahum emihegge timankale faana farapulun emihegge furane amankan libijje wa amwalahum adinage mudalabas illa bihaqqiha ay e deenuge shariatuge haqquga menuwiye wa hisabuhum ala allah eminge hisab belle bani qiyamatu allah ek mane ki shahadat kiya mihege islam bejjiyam emihege leya emihege mudalak islami dawlatuge faratu amankama rakkaterika libijje den emihege jana emihege jana furane gellume deveni islami shariatuge haqquga ebahi islami shariatuge darun ibbe hukumegge terenne emihegge furana vesvidana kisos usulu ene gunavanes kandafan adi enege mudawas nagafan onna usulu ge teren eh nuniya mefadahalate nuniyam shahadakya kom istamagge furana mudalati man kayfan ge dawlatuge farapul amanka marakkatir kallebichi wa hisabuhum ala allah emihunge hisab ballawani man allah egmane ki shahadakya beerpurun islam kam follow kofiya algon men emihun namad muamala qur'an emihun naki muslimun gotas ena gituga forwa fe kufre nifaqame e hisab qiyamat do ballawani allah subhanahu wa taala algon men muamala qur'ani emihun na islamunge usulun e hadis ke murad e bukhari muslim ge riwayat ema murad ki kurindenne fadai kufur ge baru kendi emihun islami dawlattaka islami verikama islami shariata bolama emihun ge fituna fasadaya negganika netigos muslimunna emihun ge aqidaya emihun ge bima emihun ge mudala emihun ge nafsa jana amankan libi jomad danden ekmattaka tibamewon emihun hanguram kas ibn umar go farapulun naqul quraifawe mitanga waqatiluhum hatta la takuna fitna ge murad ki
ಕಾಫರು ಮೀಸ್ತಕುಂ ಈಮಾನು ಅಹುಲ್ವರಿಂ ದೀನುನ್ ದುರ್ಗೋ ಫಿತುನವರಿ ಕುರಾನೆ ಹಾಲತಕ ಆಸಾನೆ ಕಮಟ್ಟಕ ಇಫದ ಹಾಲತೆ ನೌಮತ್ ತಿಬಾಮೆ ಹೊಗರಾಮ್ ಕುರಾಸ್ ಅಮಕರಿ ಅವಬದೆ ನೆಫದೆ ei kafaru gine muslim madu wejja emunge baru gada wejjiya muslim fitnawari quran kuriga zamanu goin he misalaka islam din peshin ya dossoruga deena banum warabod fitnekam eggotiki maranu anegotiki deenum emiheku beerbushun islam deena farsara kuf madanden aniyaku gonaku mika halataka miha ane islam deena banumaki warabod imtihana me kurmatiwa bedus bay mujtamato ge hemmewan islam deena meku wadijja warak undagu echchaka mi wannani nikundam baru eden eka wadijjiyam bayin halatto ge neba undagotaka akuri matiwe ibnu kathir rahimahullah naqulu qurba fawe imam bukhari ge para pulun vidalwani wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din lillah ya tafsiruga ibnu kathir rahimahullah genwa riwayat me vidalwani nafi' riwa qurba fawe ibnu umar ge para pulun qala ataahu rajulani fi fitnati ibnu zubair demihako ibn umar katan aye abdullah ibn zubair ge duwassaruga mihngadiya fitna kanta toge mane ki muslim te warapod fitna inge khilafatu ge masala me usman gfan shahid kollevi us ali gfana bayativi hijaz karaga ali gfan ge bayato engiru sham karaga muawiyah gfana ge dasuganekka bayaten we verikamen we us mihin oy faden me ali gfanu shahid we diyama den veriko me swi hasan gfan bayati hasan gfan bayati feru anek kol muawiyah gfanu veriko sham kara me hasan gfan me hedde gotaki ekale gfan verikamun tanazul mane dukolle bima den muslimun ge verikavvi muawiyah gfan me haro ei muslimun evveriyaka jamaawi ahar ehembe aharam mekeni aamul jamaatu gahar egotu gotmo foga muawiyah gfan duni dukura bekale gfan mehedde go dekale gfan darikalo yazid amerikan hawar ko emi warbod masele ka bi muslimun ge khilafatu ge wattafaliyaki raskam ge wattafaliyeno darifas kola verikam wartu kura wattafaliyaki muslimun dannaka menno nabiya sallallahu alaihi wasallam verikan dukolle bi ashabe kalo bekalo ge ikhtiyar kura ebi ekalo ge ikhtiyar kura bi abu kurfan duni dukura bi umar gfan ayyan kurabba umar gfan ke ekale fan timaga ailag bekalenno e kam gabil bepulaka badi verika hawal kura warta wausul konno umar gfan ofedde committee am memberu egeterem verika ikhtiyar kurma dukolle bi adi aitunge khiyala fi kurwas egeterem bekalo nangawage nangol bepulaka verikama iswadagate egotum usman gfan verikama iskure uni usman gfan shahid kolle un den efoga muslimun khalifa ge iskuri ali gfan foga den muslimum bayati bi hasan gfan ki ali gfan darikole kom ali gfan kom men hasan gfan verika hawal kurbeeno emigota khilafatu gussamut obba o muawiyah gfan mehette gotegi ekale gfan darikole na verika hawal kurbima khilafatu ge wattafale gos mulukiyetaka badalu emikama warboda asabekon terebe bekon terege hippalanuwe me verikamu kantaka mengas den hijaz karaga me bayati feni abdullah bin zubair ehma misam deveri kanek kame ehma den bawutike migi terega eki anguramata amalataka michi badu korwi den muawiyah fanake salih ahmadir sahabe kale henmes me ekale fanuge na veri ekale fa verikan hawal korwi daripolaki ekala darinno ehma isam ferigen me masere me den bitanga agun ko me e waha ke tur kiya de kan henmes nuktayke mi fituna ga wa abdullah bin zubair fituna bana boga mane ko me ekale fan fituna fedi wa ke ne ko izama e duwassara me ishara ko e duwassara ga me feduno angura mata muslim ge tere gebbe kanabega angura am korwege ndiye duwassara ga e duwassara abdullah bin umar ami suwal korweni mi ayat abe suwal korem vidalwani inna an-nasa sana'u aw inna an-nasa dayya'u mistakun gelli halaku ge nemi oddani dekola angura am kormundani wa anta ibn umar wa sahibun nabi kalek fanaki abdullah ibn umar fan darikalunne nabiya ko sahabi ve kaleke ehembi ma famanamna ka anta khuruj kiveye mi hangura maga nunikunnawan jihad kura nunikunnawan kiveye
den ekadefan vidalwani qala yamna'uni anna Allah harrama dama akhi timonne e hangorama ge nikto mana kora sawbaki man Allah timange muslim akha ge le timanne haram kurba fawati aneki muslim na kore hangorama timange fa nunikuna qala alam yaqul Allah waqatiluhum hatta la takuna fitnah den emiya kumbunani man Allah Qur'an angwa fe bote nunge emihun anguram kurashe fitune notu mattaka em fituna durukuram me fituna anguram kuran jihennu hema vidalwani qal qatalna hatta lam takun fitnah wa kana ad-dinu lillah timanna me anguram koffe wani fitune notu mattaka adi Allah mattaka din khalis wejjo maddanen timanna me anguram kurimu ekan koffe onnani wa antum turiduna an tuqatilu hatta takuna fitnah kadementiye edeni fitune otumattaka hanguram kuras wa yakuna ad-dinu li ghayri Allah imamme gonnani fitna durkumattaka deen Allah khalis otumattaka hanguram koffe kadementiye edeni fitna otume adi deen Allah num farataka otumare kadementiye hanguram kurani emima muslim gutere gufede fitune hanguram kurum me none meg muradaki mistakum fitna korwe halatta kufuruga baruga de gos mistakun ahodakka mifada halattawga e kafarunge nubaga muslimun kiban durkur mattaka kufuruga maccan islam dim baruga de kur mattaka hanguram kuras waqatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah bukhari ge riwayat naqul kore fawe mege tu riwayat ngaswe mihokas ibn umar arihuga medannawani ma hamalaka ala an tahujja aman وتعتمر آمن كيف هي إفار حجوبا أنهار عمره إفا وتترك الجهاد في سبيل الله اللهم بجهاد قرن دوك الله تهونني كيف هي وقد علمت ما رغب الله فيه كذلك فانا إنك ودا كنوا نوه من الله جهاد بار ألوبا فو منبر إنك كيف جهاد نكو حج قربا عمره قرا تين تقول جهاد نكو نشار منه قال يا ابن أخي ekay fani dalone e timange akha ge dariyae buniyal islam ala khamsin islam kam binan faskam ek majjas al iman billahi wa rasuli allah imam makalang rasula imam was salawatul khams farad fastamada wa siyam ramadan marodifma wa ada'u zakat zakat dinuma wa hajjul bait yaflagos hajj wa mi islam din amche bina fa asas tak dem munani قال يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه أميك برني أبو عبد الرحمن كذا يفعل أدين ناس وهي ما رسكلا يكلام فتوكا وحي قراب بصر وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله مؤمنون دبيك قرام قرم فشافي مدبيك سلة قراشه فإن بغت إحداهما على الأخرى أيتري إبّك أنبّك مچ بغاوك كفكم غوانما فقاتل التي تبغي بغاوك قربك هنغرام قراشي قرآنك أنغوا فبوتنو غيم هنغرام قرن جهين نوهيه أدي إن آيتك الله أنغوا فوي وقاتلهم حتى لا تكون فتنة نوت متكات بهم هنغرام قراشي بس قال كيفان بدالوني فعلنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم زمانك تمام باني تكن كفه وكان الإسلام قليلا الإسلام وني مدبيكمك وكان رجل يفتن في دينه ميها إنك دينك فتنة بريكوربيكمك في زمانك إما قتلوه إكتكينا قتلوا كرمه أو عذبوه نوتهينا عذاب دكمه أدب دكمه حتى كثر الإسلام إسلام جنوه فلم تكن فتنة كفرك فتنة نين حساب الديامة تمام هنغرام نكرم حساب مهار متاع مكرم هنغرام كي معنى كي زمانك دي جماعة ترى ميه هنغرام كي أي فتنة نوت متّكا هنغرام كراشه بس ولا غولة حالة نونه دم ميميه كمبرني فما قولك في علي وعثمان دهم علي كفانا عثمان فانا بهيكوتن كي كه بونن أنا كاكوي حبّو كهوري مي واهك مي سؤال كوري بدالوني قال أما عثمان
උස්මාන් ගෆාන් දන්නේ ෆකද අෆල්ලාහු අන්හු මෑන් අල්ලාහ් වනි එකදේ ගෆාන් අෆු කරවා මානකි ඕ දංගුරාම එකදේ පාන බෑරි වඩාගේ ඕ දංගුරාම එක අස්සාවේ කලුන් තෙරේ මරගින බයකු එක එක සෞබ්ද ගට්ටක ෆාකහලි අල්ලාහ් එගේ අසර එබෙහොන්න එකම නැති යදක්කේ අදි එමියුන්ග මැච්ච මාර්ස් කලංග අෆු කරවා ෆවාක බයන් කර මිලිස්ටුක උස්මාන් ගෆාන් සිමිනි වඩා ගන්නවා එහෙම අල්ලාහ් වනි අෆු කරවා එකදේ පාන ඒකමකු වඅන්තුම් වඅම්මා අන්තුම් ෆකරිහ්තුම් අන් තඅෆු අන්හු එහෙනක්කම කලේමෙන් නේදේ උස්මාන් ගෆාන මාෆ් කරක් අල්ලාහ් මාෆ් කරබිස් මාෆ් කර මිලිස්ටු උස්මාන් ගෆාන වන්නේරස් එලිස්ට කලේමෙන් නේද මේකදේ පාන ලබ්බක්ෂ وأما علي غفان واغدنه فبن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الله رسوله بودبه به فلوك تريكلونه ekade غفان وخطره ekade غفان ki نبي صلى الله عليه وسلم ge anghen darikamelege firkalunne واشار بيده فقال هذا بيته حيث ترون den ekade غفان ekade غفان appulun ishara kore mihiriye ekade غفان ge kolo fennan kade menna manake نبي صلى الله عليه وسلم ge ගෙකොළතක ජීගෙන් කෑරීග හැම එක දෙක පාන ගෙකොළස් තිහුරිය පෙන්න එහෙම ඒ දරජා ඒ මකානත් එබස් මේක සුවාලු ෆෙදෙන් උස්මාන් ෆානු සලීක් බාස් මේක මක්කොළක ජීගන් ගොරම් කරන් ජහලත නෙත් එමි සොයි බුඛාරීගේ රිවාය මිතාංග මේ බයන් කරාහොනි මිෆද ෆිතුනතෝග කරවේ හංගුරාමත එයි මිතාංග මේ බයන් කරේ ෆිතුනාගේ වාහකනු ابن سيم رحمه الله تفسير بدالوني وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ابامن غرام قران شي فتنه نوت متك ادي دين خالص في الله سبحانه وتعالى اوت متك غرام قران شي دالو هذه آية فاصلة قاتلهم حتى لا تكون فتنة يعني يجب أن نقاتل الكفار एक माने कि आहार में मच वाजिब है कि कावरना गुराम कुरंग हत्ता ला तकून फितना फितने नोतु मट्टका ए फितना मुराद ए सद्दुन अन सबील अल्लाह गमगु मिस्तकुम फुरद्दुम के बारे नुफूजन एमिहुना नोतु मट्टका بحيث لا يعتدون على احد ويفتنونه عن دينه اي එමිහුන්ග බාරෙක් එවස් මුස්ලිමෙක්ගේ මුදලකන් මුස්ලිමෙක්ගේ ජානකන් අරගෙන එමිහක ගෝණාකෝ නුවත මුස්ලිමෝක එමිහක දීනාමෙද ෆිත්න උෆද්දේෆතුගේ බාරෙ එමිහුන නෝන්න වර හුරාම් කුරාස් සිවාන් කාන ජෙමෙන අවවාදන් ඒ එක්කොම් වෙසිද බයික්කම් ගාවිස් ෆලව් ෆුරිද අන්න කතල්නාහුම් මිසාලකාරම ෂේ විදාවල මිසාලකාරම නහුරාම් කොම් බලිකුරි හංගුරාම واستسلم එමිහුන් අරන අමාන් කන්දිනි හංගුරාම وتركوا القتال අරන හංගුරාම් කුරු හුට්ටලෆ කාෆර බලිවි හංගුරාම لكن එහෙනක්කම කහිසම් ෆරක දෙන්න ෆරන එහෙන් හංගුරාම لكن بدأوا يدسون على المسلمين كتبا එහෙනක්කම ගෙම ෆෂාගති ෆොතුගේ zariyaයි මුස්ලිමුගේ අකීදා ෆිතුන කුරා කණ්ඩින් කොස් ෆිතුන කුරණි කණ්ඩින් අඟුරාම බලිවීම දෙන්න ෆර අඟුරාමයකි මුස්ලිම් අකීදා අඟුරාම කුරණි ෆොතුගේ zariya ඔබ ෆිකුර්ත් كتب الحاد وكتب ضلال කලකෝඩිගේ නුවාකම වෝඩිගම් වාකම ඉන්කාර කුරුම් ෆෙත්තක මග්ෆරදුම ෆෙත්තක එච්චි මිස්තන් උතරේ ෆතුරා දීනා දෙකල හංගුරාම කරන ෆොතුගේ zariyaයි فهل نكف عن قتالهم විදාලෝ නෙෆදාලතුග ආහාර මෙහෙම හංගුරාම ලොක තිබේනි හිලි හංගුරාමක බලිවෙජ්ජනි විදාලෝ لا نونك لأن الله يقول لكم الله وهي قرافني حتى لا تكون فتنة نوت متكي مانك فلا بد أن نقاتلهم إمن أقرام كورن جينا أن إلى أن يستسلموا إميهم أمان دي ويدفعوا شرهم نهائيا إميهم نباكم إكو فلا قسمتات نكمانك مسلمون إبسكا نفوزك بارك إبس قطب عسكري قطب بيس أدي فكري قطب بيس إميهم نفورة درجة إميهم أقرام كورن جينا لأن الله يقول فإن بقي من شرهم شيء وجب علينا أن نقاتلهم أميهم نباكم كيفس منبرن أهرمنا فوراكم منام نباكم هتو متى أهرم جين أنغرام أنغرام أي كاندين بدين كورا أنغرام إكم غاويس نوريام أي
එහෙනියම් වසීලෙත්තකුම් කුරා හංගුරාම එක්කම ගාවියස් එමිහුඟ නුබෑකම් හුට්ටුවේන මගේ එක්කම ගානම එ මග කාලගොන මසේ කරන් ජේන විතා මුරාද විදාලවනි වලිහදා قال ويكون الدين لله එම්බෙගෙන අල්ලාහ් වෆෝනි දීන් එගොතුක ඔතුමට්ටකේ ෆයිදා قاتلناهم وكان حكم الاسلام الظاهر هو الظاهر හංගුරාමකම් ඉස්ලාමුගේ හුකුම් එමිහුඟ මච්ච ගදවේ وكان الدين لله دين එමිහුඟ මච්ච خالص ගදවෙජ්ජකම ගාන වහයින ඉදෙන් නකුෆ අන්හුම් එහිසාබුන්නේ අහර්මෙන් එමෙවන්නා අංගුරාම උට්ටාදම් මෙජෙහෙනි وإلا فالواجب قتالهم එනුනිය අස්තු වාජිබ කෙමෙවන්නා අංගුරාමක එම خلاصයකි කාෆරුන්ගේ ෆිතුනතකුන් ආරමන් සලාම එයි කණිබඩේගේ ෆිතුනවිස් අංගුරාමගේ ෆිතුනවිස් අදි නුබා ෆිකුරතකච්චි මුස්ලිම් දී ෆිතුනවරුන් කරකම ගවිස් එහුට්ටේ එක්කම ගානම එ මගක එමෙවන්නා අංගුරාම කරන් ජේන ඒ කණින් කුරා බඩින් කුරා අංගුරාම සෙන්ගොත කුරා අංගුරාම මක්සදකි දීනුගේ හුකුමයි දී මිස්තන් උතරේ ෆාලුව කාය බොතු දෙන හුකුමගේ මෙම් බෝලෙමු ඉස්ලාම් දිනා මෙදුගා එබ්බස්කාර ඔලවාලුමෙ ෆිතුනේ ෆසාද මුෆද්දේ ෆතක බාරේ නෙබ්බ එක්කම ගෙමෙමු මේ ඛුලාසයි ابن حسين بدالوني الدين الآن يفتت في كل مكان بدالوني ميدو كوريها تنجا هوريها حسابك الدين وني أغرام كربي دينو كنكن على كرم فشافه كينتو بوسائل وطرق إكي قدك مقدك لا يأتون إلى بلد المستقيم بدالوني ميدو رانغلو رشك قومك مثالك تمنى من قوم مانك سعودي عربية كالتنا كأس الله رحمه أمي نبنانه usjudu li salam budan alukon kurare wen mi gaburak go sajida jahare unetana darhen nobuna ehem bunafiya vidalwani bagumati kodakujjawas emihun hilantalawas marane ehem bunafi eme udaraje konune me duwa hadaka lakin medusuna ashiya enekum emihun aharmen tere me waddani yufsiduna biha al akhlaq aharmen akhlaq fasad kura wasila evara sabku fenna me daw tv इंटरनेट एकी बावत अवमन गेतरेग मियुन्ननि काफर मिया मिननि गेतरेग उला कुरीचन हदा पुन्न कबडेग ला अगबडको කොම්මෙම්ස් කරාගෙම්ස් අලගොමෙන් ගේ ටීවී බාට්ට කබඩ් උලා රිච්චන් හද ගේක කාච්ච බෝච්ච නකස් හද්දිහෙන්ච අඩ්ඩිහෙන්චගේ ටීවී එක එම්මෙ කොදිටි එන්නුත 4K ටීවී හුන්නන් ජේ වර සාප්පු ෆෙන්නන් ජේ මීක කෙහෙරියෙන් ඉන සෙන්ගේ වර එවර සාප්පු මෙ හුන්නන් ජේනි ඊතිකෝ සෝෆා ඇච්චි ජහ ඒකේ දරුගා මිතිබෙනි ගේ කරන්ට් බිල් ෆෙම් බිල් මස්සලේ නෙකම් ටීවී ජේ වර බර කොජ බලන කාෆර් මීහා ගේ සිටින් රූම් ගම ඉන්නේ අගුණන් ඉස්ලාම් තියම දගීරෙත්තර කංගුන් නවාහක දක්කාරස් ඒ කාෆර් කලේ ගේ කුණු නෙරෙවේ ඒන කුරුමතියක අංගෙන් බරින් කුදිවරින් රීති වෙලාගේ මූණක ෆුජ්ජහාලාගේ තිබෙ එමිහුන්න දක්කා දේ දරුස්තක ෆිලාවරත එමිහුන් එදක්කා ශක්කුතක සුභාතක නෝනකේ පුණාක නුකරේ එකිනෙ තව මම අදි කණිබඩේ හංගුරාම කරන්නේ මේ ගේ කුරෙච්ච මේ එම්ම ස්විච් ඔෆ් ඔෆ් ආච්ච මේ ඒකෝගස්නෝ ඒ අලගොන් මගේ දිරිවලම් ෆුරිහා වාකම් මෙවණි ෆුරිහා channel දෙක අවුම් ගේගේ දිවෙන්න ඉන්ටර්නෙට් බරාබර ෆුරිහා මක නගල ස්පීඩ් එක ලිබෙන්න එන්නු මේද මෙවන්නනේ මිගත මේ ෆිතුන අලගොන් මගේ තෙරේ විදාලවනි والوسائل التي تهدم الاخلاق كثيره ومعلومه الاخلاق فساد كرموගේ වසීලතේකි එංගි ෆාලෝ ෆාකන්තක ලිහාද صارت فتنه اشد من القتل එහෙම්මගන්නේ එමිහුගේ ෆිතුන ගතුළු කුරුමවර වර්ගෝ දේෆවොත් eta agum kurige tafsir kiya mane godaki muslimun fitna kurum emihun gatulu kurum burma nobakamake deenuga fitna kurumaki nuniyam deenuga muslimun fitna kurumaki muslimun emihun na guramako emihun gatulu kurum burma nobakamake aqida hara ko kharab kurum lihada sarat fitnatum ashad min alqatl wa sirna natma'innu ila hadhihi al'umur miyadu aharmen fitna ga nobakamake me daharnaka maabodu kamennu neviki ගේතරමච්ච බඩි හිපෑන් ඇස්සිය මාර්මං හිලගණන් හිපෑන් උදස් නිකුණ්ඩ අන්දොත් එකමකො අනෙන්ගෙන් රීතිකො වණී මහම ගේක බෑන්ද වර්ක්ෂොප් ලගා දෙන් ආම ෆිලාවල කියා දෙන් ආම ෆෙල්ලිය දෙන් ආම ඒන බර හිතරම් ගදර කො ෆාල්ගොන් මෙන් ඒන කාරිගෙන පුනා හෝම් වෝකින් හදාප ඒන පුනා සර්ටිෆිකේට් හිපෑන් ආර්මෙන් ශුක්‍රාදා කො ෆාදිස්මිකාර වර්ක්ෂොප් තකාච්චි බාවන්ජේ නේ කියවර එකෝ බඩි හිපෑන් ආම ආර්මෙන් දෙන් අතු ගොන්න ජීවන් නිකුණ නේ මමේදු මේ වසීලතුක නුරක්ක මොඩෝ ෆෙවර් ෂේවේ විදාලුව වර වසිරනා නත්මයින්නු ඉලා හාදිල් උමුර්
وبردت الجلود هرمن هم فينيكن اسي مانك نته انكارن بسكار وتقاصرت الهمم يا ديكول مسك كورون فور همن اكو فيلا غسيه حتى اصبح من الان من المسلمين من يقول بين غس مسلمون ميكن بالي مغس ميد هرمن تريغ باين ميون ابوله ميهم بونا ميهم المسيحيون اخوه النصارى انك هرمن اخنه إخوة لنا الله يقول لكم دينكم ولي دين من الله أنغافة كلامنا كلامنا دين أهرنا دين هم بما كم من إهاور كم أولئك النون ابن حسين رحمه ذكر لهم دينهم ولنا ديننا هم دين ولنا أهرنا دين كهرنا مسكين كفرد واستمات كل أمور ما أهرنا فدوني إنسان ها ورد الدين كم أولئك النون والجامع بيننا الإنسانية أهرنا إبّك أربّك جماعة كرايتشك إنساني وانتكمه Allah. Emuna insano harme insano insani ailage memuna kobata insani wanta kamme. Emuna insani wanta. Ekajjes nedennu. Emunni. Al-jami' al-insani wa dinul islam dinus sa islam dinaki war ugadari uriya bikurtakan ulwa leifa war hamdardiya kono dinaka wa dinur rahma wa dinus sama rahmatuke dina ugadari kama maaf kurumge dine नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफर नायक मन माफ को मे मे ने ओल क्या गस मिदमा आसर बोड मे आरा में दमा गस एमे उन नदे कोल एच्च पुणुम से गोहे कम गाव एमे एलिहा पत कर रिया आळगोन में कियागे एमे उना एच्च गबोल को गन तिबे सियास्त मेद आळो में गोसे ए विदाळ मी मा बड फितुने कष्टगे ए माळगोन में गबोल करन जायगे तकी आळगोन में मेद कुरवें हुरी हंगुरामतन एबे हुट्टे आळगोन में अमिल्ले लिबिहुरी वसीलतोगा वसे हंगुराम आव नुकुरे ए फितुने आळगोन में जागदी फे वनी आळगोन में गेतकु आळगोन में लिबेंगुरी वसीलतको आळगोन में अमिन्ना दैन आळगोन में अद्दशुगा हुरी बारुत ए बारें आळगोन में बेनुं कोගෙන් एब्बस मिय आळगोन में गातक नान्नाने ए बारुं उलवारे किया फे एकोगस ए हुरिया फितुने आळगोन में ती जागदी फमियत फितुना فتريك ميدانيمي أصولك ترين ابن كثير بداروني آياتك فاتو بيغا فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين එමිහුන් හුට්ටාලාෆියම් අදා අනියාවරන නූනි අදාවත් තෙරු මෙන්නතේ ඔය බස්වගොය දෙතෆ්සීර අවොන්න මේ තෆ්සීර ෆෙත්තකු දෙතෆ්සීර එතෆ්සීරකි ඉබ්න කස්රි විදාලවනි يقول فإن انتهوا أما هم فيه من الشرك එමිහුන් එතිව ශිරුකුගේ මගු දූකෝ وقتال المؤمنين مؤمنون هغرام كرو مگو دූකෝ فكفوا عنهم එමගු දූකෝ මුස්ලිමුන් හغرام كرو හුට්ටාලාෆියම් فإن من قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم දෙන් එමිහුන් හغرام كرا මේ කණියාවරි අනේකි කාවර හغرام හුට්ටාලා මුස්ලිම් හුකුමගේ එමිහුන් ආස් මුස්ලිමුන බෝලවාක්‍ය බංගෙ දෙන් e hisabun muslimun ge miho kemen hangurama kurnya ei aniyavari e hangurama gahala tegunu emun islam shirku doko den kade baharu kafa meri kiya de hangurama nukurwene wa hada maana qawl mujahid mi mujahid ge baswule la nuqatir illa man qatal hangurama kur abay kamen haru hangurama nukuran mo baswule aw yakunu taqdiruhu dem bidalu an tafsir anem maane ki fa in intahu emi hutta la fiyam فقد تخلصوا من الظلم ان ياوركم اميهم دوك اللافيا وهو الشرك اجمانك الشرك دوك اللافيا فلا عدوان عليهم بعد ذلك دين اميهم كنته عذاب التريوم والمراد بالعدوان هنا المواقبه والمقاتله حساب اميهم هنغرام كور مٹتا ہے باہر هنغرام کو مٹتا ہے منے کہ کفر کے منتی بس آرم بول آرم نہ کیمن تر وچ ہمیشہ باہر هنغرام مٹتا ہے دين اف ہوگا افدمی ہے ආරමන අගුරාම් කරාබයි අරන අදාවත් තෙරිවා බයක මෙනුයි ආරමෙන් අදාවත් තෙරිනවා ඒ මික් මුරාද ඒ මෙස බලගොම් මෙන් මෙරේ ෆිලා කුරුකලානි මාදමාර ඉන්ෂාඅල්ලාහ් මුවාහදක්කානි ජිහාදුගේ මානයයි ජිහාදුගේ බාවෙතකයි ජිහාදුගේ හුකුමයි ජිහාදු කර ශරුවගේ ශරුතක බෙහෙගොත ඉන්ෂාඅල්ලාහ් හදා වසුබ්හානකල්ලාහ් බිහම්දික් අෂහදු අල්ලා ඉලාහා ඉල්ලා අන්ත නස්තග්ෆිරුක වනතුබු ඉලයික් وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته